मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त जल्मोन 2025 वर्सां सो जुबलेव आचरण करच्या या सुसंदर्भार मंगळूर दियसेसच्या बायबल आयोग आणि तसेच कारिस्मॅटिक नवीकरणाच्या या संचालनाच्या सहयोगात बायबल संमेलन महाबायबल संमेलन कोडेल इगजेच्या मैदानाचेर याच मार्चाच्या 20 ते 23 पर्यंत सांजेर 5 ते 8:30 पर्यंत मांडून हाडला। हे एक व्हड योजन बायबलाचो जुबलेव देवाच्या उतराचो जुबलेव आचरण करूंक आमकां हो अवकाश। विशेष आराधन मागणे मिसाचें बलिदान आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या संवसारांत शांती समाधान येवच्या खातीर आमकां सर तरेचें बरेपण लाभच्या खातीर आमी मागणी भेटोवंक आसा। मनादीक बाप डॉमिनिक वलमनल हो प्रमुख जावन प्रसंगदार या सगळ्या बायबल संमेलनाचे कार्यक्रम चलोवन व्हरता आनी ताच्या सांगता हेरी मेळटले। तुमी येया, आत्मीक फायदो जोडा, देवाचें उतर आयकून नियाळून समयाच्या ह्या देण्यांक स्वीकार करा आनी अशें जें कितें बरेपण देव आमच्या काळजांत आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा घालूंक आशेता तें देणें स्वीकार करून नवेपणान नवसरणेन जिवंक देव तुमकां आमकां समेस्तांक आदार दिवं दी म्हणून म्हजें मागणें। सांगाता येवया, हेरांकी सांगया, आपोवन हाडया आनी सांगाता मागणें करून देवाच्या उतराच्या बळान सर्गींची देणी स्वीकार करया। तुमकां मोगाचें आपोवणें दितें आसा।